kalau andai ke Josu Kia ke Jogan Juki kan ya kedua ini kai kontrak kai bo pidon mat ang kan ke jing sakawang tergas meneh ini ke jing ja bro kalau nak kalian ni jong steng ni melak pedang namar ba isu tu ki ka kubur ngi yo ba kata kajingnya meneru pada kembali kong bayar don pa kajing pentumar nak kalian ni jai ni kajingnya dia bolong jai bahkan number of people kajing don ni kai bayar kaduna ba te ngim la sutu ba kai ko pelong ke police department bahkan pendonkam dah kata sese force hadu banda tidak ada tiar gas kino kai mo mar ni sutu la kalong ni di nakrai nangis kemat ada don kano kajing ya kano kajing ki mut nagiliang kino ki nu lapan ke pa no ko moy kom kenang bikin laru banya kun bagi tagi kulit bagi jing sya bagi kinong eda penman ki kala penman lagi tagi nong bom nong tiet yaki no hikai pi kajing keli mak kuat keli hangi kalau mentah apa saben pong ya ka uniform kulit mano ba ai pi kajing nang start ba pinyo ban poi hatu kadar pinong kulit ya ka Meghalaya government mo bakum kano kajing ki pi kuat lada pi kuat ka peaceful ru pi pentut pi kuat bakum kano kajing ki kayaknya pio dia keren bang presiden ngelam juga nih kasus ini ngidap ta susi bang ye keren libat i nongelam di noikai la batai ba adon katun kumba saw sangut di bala mensaujur bat nak kalian seng bila ai ka jusulam gejongi bat ka lak pong ru iki ba nak kalian seng di dalam dekat wadah pring ba mentasi idon ki kam di bakaki bagi nongelam gejongi jimla ban poy ni ndai nak kalian mas nyu ai ya ka jitip telefon ini nak kalian kelapsa di nongelam ini bingwan sini bingwan kendu ini noikai ba nak kalian gejongi kum ka seng hinga keren ba nak kalian seng di don dekat bagi ni noikai bagi minum syak bagi minum ailat ba lada ba bikin syak urat ya hok ke jongki mo namar haba khadu ka kamram kadai jong ka state government ni menta haba pitung ka state government menta pinum la batang ba si haba biman pi fube la kabe no ha kidi men consider ba kidan ru kino hikai ki bala cross ya kata age limit ban wat kam suai ni yo su ka sarkar yang thau gila gelenti ban accommodate ya gini gino hikai mok kata ngi ya kajing start of state government kendai ya ni kajing jah ko tas ni pat nak kalian juga sang ni penrem bat lada yaija bagi di penengkam yang nakabor kum ni nak kalian sang ngimban si ben sabjar kendai inaban sim ya kesin jam manginaban mi bat pangi sim bat dagi we pagilap kelenti bani kun persa ya ni kajing thambor gino hikai sim kum ka kemi mo apa ka sarkar alam ka kemi kamla ban sabjar kan ni ka benta kahapan wat gilat kelenti kahapan khot yaki kami jangan jingkran kahapan wat gilat kelenti berpin sui sa kumni hapo surok hapo sekian bagin tiamit bro smit kani kadai ba ndai tang manga mapi hendrai upa jangan jelahi bro away unumla ban sabjar kan ni ini banyak kawan ini keluarga sekedar belum nak buat tinggi beliau pun hai semua orang kena idap dah susi ke bakrau ha namar hadirin bang lai kran libat kinong ilam jong inoikai ilayo kubor ba ida don wat ki riu kan thai ki barang arbet te kan ni tip menne ba abang ye kran inoikai lai bat ba saki yang ka jingja menne ilayo ya ka kubor ba wat kita ki pulit kan thai kim don menne haban banda ban pet ban khmi ya ka jingja bet anti jong kata jingja rali te ka jingkeli ke boloh ni menta ba hatu katakaan kapong mo ba habadan ke jingki badan lang kita gilong kemi kiru kan thai hadu katakaan kapong ba kipul kan thai di bandan ha kata jaka kani ka jimpun kam dagi senrang ban bom kan thai hadu hanula tho ya kata bat han ka an yu kata ba tho ba sya ban bom do kulit senrang lani ban bat do kulit senrang ya ki kiru kan thai bari kan thai soe ba nakaliang juga seng kapren joru ya kajing le tasi ni kulit bat ni bu yang ni kajing dawa khamat jogi nong penya do sarkar ba kinsim action persya ya utu la de ya katu ka noket ki kulit iba ai kajing betha ya kata order ban siat ban penongkam dagi cek tiar gas ban bom ya kini kinoi kai bokli jongi ibai hi daga bajai jai